I account for more has a Yanshan can afford, Yansha, I'm gonna form what shall say near the end. A mutu do say no slimuya power panel. A mutu do say. But ye can't, Musika, with a Musika Ubia, Muna Mo be able to talk near Saturday so. Welcome to the Political Rounds with me, the voice right here on Ghana Sem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. And this is for Mahama, especially. Who free slimu? Uchu mutaya untimini and craning yape. Uchu mutaya untimini asantini yape. We slimu wana ufre. A hona wasifre, hona ya wasim. A debe human will be a my you to know a honor almost Rebecca as a yen animas yabim, ye yenuma papa. A debe human will be a ma or more. Usu Ibrahim Mahama wo plain Owosika enko demo. E diebe nyuma na obi o slemu ho e dia ma ye nua slemu fo ne ye a wo masi ha meye pa opa. Yenhwe ayi akanfo mo ha se yenhwe nkanafo yenhwe anwonafo mo wa sia se ni ade no. Emududu se ne wo slemu ye pa opa no. Emududu se. But ye kan mo wosika mo de mo si mo wosika che obi a mo na mo wo obi a otimi toka ne asa ato de so. E dia ba nyuma na mo bie wo ho no de amma mo ye nuanom no mo slemu ho no. Masa emila sun say yenso ye wase ase no. Eni kwa say ye tena ho say de bia mekasa say obeka say me tribalism. Me nye tribalism. E ba ye na ke jada friends enkren e jada Ashanti region mu a. Aka wo mo tu na aba betena ho no no. A wo mo tibi totuo di ko supply omunuam no. Aka wo benya ba bia tena ana. Emila sun say so obeto aba ko krom koto aba. Eti ho ni nya oda o si eti ni nya oda ho na wo tafre ko krom na koto aba wo be preposition bia ko krom koto ko preposition ho mama yenhwe upper east ni upper west ho no mi MPs wo mo ho no no nipa dodo sei no mo ya kanfo yenhwe voter region MPs wo mo ho mo ye 18 asese no dodo sei na mo din ya akandin o e wo se se emla so se ye wonyo mebu ha ye block no ye nka che se me bedipa but e duru ade bia di pempuntu ya ma ye region ya ade a ko krom ne ko pempuntu wo ho no ma wo mo ye wo mo se yanka wo mo ye slemfo no mo sika na wo mo sika no ko mo bia nyuma ni bi nso wo slem ama youth na nya dwuma ye wo be hwunu unua wo ye slemni na wo dan kwanchen na tontomo hwe no na enuama basa adai wo bia benya baabi atena adokoko ni ade fine obi anka wo ye wadwuma obi atu kwan ko baabi a akire wo benyina wo si dabi oboase mine no eye de nti wo ayu slow too first ontwa baabi ma yenye na yenhie kodidim asantefo dodo se ne tibi sole wo oboase ka se yeni ye kwakwaje oboase na boso na ye kwa na ye asantefo wo mu ye akani be na hu no vote ni be na hu no enkra ni be na hu no bibia ye slemfo we nti mu kuro mu slem ho no e ho no asase na bi na ho ana mu ka se mu kwakotu godum be mu nya bi ntu ana emra so se ye block wo mo ontimi mpre MP wa se wo ye MP na onye sika fa kopri wo kuro ko bie nyuma wo ho no mbo so je aden because on be pa no mu say no e kire no be sa aka kire wo say dabi me na wo se me bedi wo so who bondo una e president ye obi anfa ho but say ade a eye Ashanti region dia ade ye voter region dia wonti ko betimi akọ voter kwa ka say me didi ko fie bi me ba be pre MC ho anka won free ayi president not ton kra ka won mo border no so kra ka won pie kra na bo ba kra ho ka wuti be ko ho no mo a emla so se kwan bo ho ye si no ye nsi sa kwan no obeto waba ye serewo ko wukro mu koto waba hwe enwema ye si ye yankofo fa ho di wotumfu atem di wotumfu obi a wo hini wo di kromo obi a wo hospital wo di kromo enso se obi ko hospital na se gi ni sika ye mfa me she wotumfu butum but otumfu ka se ope sika di esiesie gi no hwe enhemfo ne ade o mutimi trase di wotumfu atem especially he domafo wo mutimi di wotumfu atem afo mo yale kese a mo nko kwalebu o eyi na moba e frese gi na moba na kwalebu wo kura na mo ko ho no no se kenkrafo no so ama wo mo ania na ho ana kwalebu no wo mo anya ni ya enkete se de etie se emila so se obi a wo ko ukuro mu akoye why ye bi won kra why ye bi Ashanti original e ye better but ko ye bi nso wo ukrom na ukrom youth no enye binye
because says to bottom for any idea for the mean to kasa ni nyina ye Islam for no but do do na o Islam for no ba ni nyina no e ye nwuma eni so ho ntia tie kan sase pa sesere mo nsase che ye ne wase ya nyina o mo nsase che ye nyina campaign be no mkasa o musi nye Islam ni Burkina na ebohye but ye tra Islam ko to je na free Burkina ade Burkina for no munya nipa enti ti Islam na so de je na sa wo de ba se ayenso ye nto ade o yeso ye nto ye tra Islam ko Burkina ekokotontos ade Islam asas me the same as Burkina akwaduro any politicians nkwasi asem ayarega wo ayarega a wo ti border town a wo hunu say Islam Burkina jene wo ho ne ade no wo ye MP wo be di MP how many years enti jebe nyuma na why boy ho ma do info we jene ni ade and I say be supply farmers no fertilizer me supply wo mtu wo mfanye de wo mfa nua jene ni ade na enko na wo muso enye sika ya ye bi sada NDC ni adwuno NDC ni bi agimi NDC ni bia wachimi ade konta bi ka say NDC ni bi agimi ni say die di koko CEO ayi akomani wote hefa enye Metro TV na wote e die ba ade no ni mo koko se MPP fo no so na mo hwe koko so na mo ya de no e die na mo ba out peace ni so oje bibia kwa fanyo market ni ye mpani fo na e ho parliament ni so mo ana mo ti wona na mo hwe koko so na mo ya de no se ya koko price ba out no e die ba de na mo ba de ka e die ato Ghana fo ni se koko ni kura se de si tun mu ni kura no so che de na ekufo do time no e di se scientists fo antumu a o mo bo akuafo ni kuro no e die na mo so mo de ba mo betina ho no mo na mo de mo nsaje hye mbotom na se MPP ye fight ya na Bawumia ba power na wa bo tai kese de bia ho na wo ba chia Bawumia good morning hey boss me na me di wachi o but na ye nkwala na ye ekone de na mo yi ato atwene adentia mo ana mo hwe kokko so first part mo mla out na mekasa mo so mo mla out na mekasa obia ba bia na wo na wo ye adwuma na wo ye minister ho na wo ye dia na wo ye adwuma wo ho no e bla so se wo so be sore se se wo botai na se wo tena ho na se MPP power na se be hunu se Bawumia ba be fawa e bia ye de be chen ndisi fo de no ye be kwa kokro so gate ni se ye ma wo ma enti sinsuo ni mu ne nyina hey you call to tena ho afanya market mu ye o madwuma ye nya wo no mo nya o madwuma ye so ye wase ne hwe AY hwe dwuma wo ye Queen friend Queen B hwe boot for boot hwe empenifom mo ho mo nyina ye adwuma obi ye adwuma de boa in the name of NPP enti wo so na wo ti na wo Jimmy wo minister kese wo kutai mark kese ne ade no wo twika asia kese no e die na sese a wo ba be sese wo nya minister bi mu ukoto kuro no fa wo pen no fa beta ye chi wo so ko FM station by FM stations wo so keka se ade a mahama ye enye se de be se yantimi anton ye ne ye ho na obi ameton ye no ye ne na wo se ye ton ye party no na yakono NDC fo nim trocha se do nim trocha no yensu ye be twa ntro ni bi so do on beka bi enokre na ye MPP for yaka nokre do nokre na ye ni atena ho yesi Bawumia na di tuoko ni atena ho na obi aye din abla obi anim se NDC fo na di tuoko se ganya ye nuanu muslim fo yi na ekoye press conference kaya se Mahama Yarga ke kan se ya MPP for mpani for ti you tamo kind but obi aye din ye nya wo mo ne kosi se omo na ngasa nim se Mahama Yarga le twini be si ni so no cheye ti no nko shi ni fie no secret wo ho mo peso mbeka secret wo Mahama Yarga wo na chechuo no secret wo ho mo peso mo beka secret wo because mo ho ni nyina ebi ware enuafo ebi wale wo mo nyina ware wo mo emela so se MPP ye ni bre ebla so se MPP ye kasa masa wo ye hwan yo abre so a ko ukrom koto aba ko baby a wo se wo di pa no se wo do afuo wa ha se ya wo fo no obi anfa eye wo dia wo beto abada na se won to he na won to abada obi ani ni problem but ye ni ya ha se ni dia because untimi nkan kire me se wa ba betena me krom wo betena me krom wa ba betena be kwai wa betena ho 100 years una na mo na ba betena ho ne ade se se wo ba be di be kwai hene who born dog asante fo no kra ye won chichemu wo mu se wo mimi ye bretu ni na se wo ya aguna ni kra na se akonwa ne ye bretu fo akonwa once a wo nya bretu ni no wo ya aguna ni kra na se watara ho efidudo bia se wanyini se de ye fa wo nkonko de hene e wo se ye ni se MPP fo ni nyina ye kase ye ka bo mo ye doso che NDC fo ana se me ye nuamo mo boko yinsu no nti se ya na mutu kwan na mo ba ase ha se ya na mo hwe ase ja so dwe wa ase ya obi atimi di nipa ne ade eye enya mo fa na
to tena ho na obi di tuo blew say e bia fa kunua na say nipa no di tuo blew no onte ho no mo no nti ya na dia na ya mo feel unko fie na say bia o maame a ukwa kokun obi o but unko na o maame a na say unua mu bi nso agu a ya dia ba de na wo feel masa sesi emla so say nneoma bi ehu hia na yetwa so nneoma bi ehu hia say ukoba nne na say wutimi hwe wo ba unya duane ma wo ba ene wo yiri no mu di a danyame ase ade ba ni ntokwa mu nyina mu yanuafo mu betena wo ma MP bia wo no wote ne parliament so mo wade a wo yeye MP bia wote ne parliament yo ebi kura ne ma ene ne yiri mu ni kuro nim je se wo firi wo keke na watotua blame mo nyina mo gine fa kokun nua enti wo kun nua no wie ye na wo kun wo mo wie no ade na wo benya